Yamira talifusa ndio masia kuwabai mifefu Yahobu. Musa dadagu tola ufalokaisi amizui mazimakandre malala halewe basa dede bakanal YouTube YKB bahasa niasandre. Fatolo tabaso daromalilo balangi mangadrita. He amalo balangi ma mangere filidi me maada sohagele menororoge draga irugi yada. Bawa masih draga soaya mabegi netema babong baso bahege bawa angirenusi daromaliu. Maandre heu ena he hamoni amoni zame he mafatua tua ena aboto badedema. Baina tola mafaluage baba urima eroma ehe. Badeizo ayah Yesu Kristo mangandreka yado. Yamira talifusa nyo masia ni fotai falimosa oi so baba urida zama sana. Fefu ita andre bano erai falimo ita. Falimo ita kezatuada, falimo ita kenaveda, falimo ita kebuomoda, falimo ita bandraunoda. Bayi sa ita kelwalangi. Hadia no irai gei falimo ita. Ufaigi tedegu noa. Mana i asese. Dumadumania ero mangandre ita batamane. Bai fal ke mahorema si mana fangefa mazala si sosala bahema. Hadia si ruhu no taifa zala si sosala baheda. Hadia si ruhu no taifa zala naveda heda. Yamira talifusa ikau ni rauno Israeli lobalangi tobali banuania. Hadia di andrenia khera. Ena so khera tede satua-tua. Ena so khera tede satule. Sila faroi babolo somasi lobalangi. Bahiza hadia zalua lekhera fatule dede. Lekhera tede satua-tua. Ayo sibai la olifuge fefu zisehi ni lau lobalangi khera. Lelabe dedera bangawale li lobalangi ni fae makhera. Mendro manusai babolo uya iya. Lalau bersama sumangeta ke lobalangi baha fangheta geswani. Andra imane bangawua siofa. Meno uila vano sabe etandro drauge. Vano amaidola nuo si eli berdu imo. Ave vano hule de la garaba kangango. Sinruhu vano sabe hege ira. Sifatandro solau somasi de deramane. Andra mai khera Yesaya baba matika khera. Enae la rei fefu ngavale gamwata valimosa. Enae la osiduhuge baboloe somasi lobalangi. Yamira talifusa simana gei ita ikau ni ita lobalangi tobali banuania. Enagi tobali ita niha satu letede. Niha sifahena wa omasi banawe. Sila mola waya ava ngavale gamwata falimosa. Data osidruhuge ba wamalua somasi lobalangi bangavale di babaya dangada. Mangadrit. Mangare filidi ama lobalangi ma. Mada sohagele darmalima sino mamatika khema. Enae si ruhu mafondondrongo darmaliu. Enae le mafalua hadia ni wa dedema. Hizai enae hadia zomasi da ni falua gema. Be khema babel. Padaizo ayah Yesu Kristo mangadreka yadu. Yamira talifusa irugi dae kangirunuada maghe. Bui olif wami wo subscribe, like, wami fae magoi bana weda tanda bee. Ena fauma ta angirunusi daromalian re. Tolo ita soaya yadu.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.